ndabivuga uko nje mbihawe hariho kujana no kwifatikanya. Bibiliya ntiyanga kujana, yanga kwifatikanya. Kwenye Wakorinto wa 2:6 no ku 12 no ku 14 sorry uhafite reka mpasome 6 no ku 10 mukifatanye n'abatizera mu ngo yimwe niko hajavuga. Ubwo bavuga kwifatanya ntibavuze kujana. Ariko kandi dusubiye mu rwandiko rwa Matayo 5 no ku 13 kamanuka kugashika ku 16 aho Yesu Kristo avuga ngo tumunyu w'isi ngo umudugudu wibutse ku mpinga y'umusozi ntushobora nukuvuga ngo nojana kuko uzona some n'inzandiko za Paulo yakazashika mu basinza akajana nabo yashika ku rugero yashika mu bibza kigira nkabo kugira ngo ababwirize ubutumwa bwiza. Ariko ntibisigura ko yifatikanya nabo. Kwifatikanya n'umuntu nukuzana imbaho batukibana. Ariko dushobora kujana uri umwibye njewe papa si yanje atari kugira ngo twibe ari kugira ngo nkumvishe consequences zo kwiba. Bibiliya itwemerera kuvuga ubutumwa. Tidushobora kuvuga ubutumwa tutegereye abantu. Il est vrai hari ubwo twa dushika bwo kuvugira ubutumwa ku mbuto twera, ariko before kugira ngo tuvugire ubutumwa ku mbuto twera ni byiza kandi kongera kubivuga présentiellement turi kumwe tujana. Nje ngavuga ngo kujana n'umupaye ntaco bitwaye. Kujanaga n'umuntu wega kurabigira nk'ibintu zoroshe kandi uvuga ngo kuja kuvuga ubutumwa ne mutazoja kuvuga ubutumwa natwe gatwa tugenda kandi abo bavuga si kujana bavuga si ibyo gutera icyo ahubwo okay ngaho vuga ngira kujana bashaka kuvuga nukujana mu rwego basi mukorana ibintu byose cyo kimwe. Nubundi kujana nawe nugutindana nawe kuga niwe kujanaga nugutindana nawe. Okay nimba tujana naho kujana nawe ko kuva ngurekeje kwiduka ngo turagarutse mu minota 2 kuga ntago ari kujana. Sinzi nimba twasobanukiye ikibazo. Reka dufate gutindana n'umuntu. Dushobora gutindana nje nawe ariko ntitwifatikanye. Ndagweza urugero. Nje nitanga uko ntabwo duhatujanaga. Reka ngweza urugero rufatika basi kugira ngo reka kubishira muri sense rempe philosophique tubire mu buzima busanzwe. Njewe nakuze nzanjana n'abahungu b'abasinzi gusa. Banywa amayoga baje mu club. Ariko nje sinigeze natendinga umunsi numwe na club kandi sinigeze mu inzoga. So kuvuga nje sinakuriye mu buzima bwo kuvuga ngo nari umukirisitu no buno buzima nyine bw'abajene ushobora kumakinga ama mistakes uri mu ikanisa. Ariko nje ntabwo nigeze makinga mistakes z'inzoga cyangwa zo kuja mu mabwate. N'ama mistakes no reka mare. No ahubwo tararangiza yuko hariho akajambo watangiriyeho uratubwira ngo icyo ukeneye ngo nuko dusobanura ngo ibintu zotuma ngo n'abandi batabijamo ntibaze kubitanga nk'ubuhamya. No so ubuhamya ngiye gutanga. No sometimes ntago ari ubuhamya ngiye gutanga ngiye kuba explicite mu zo nane explique kugira ngo nunde uza kureba kino kurantegera yumve usoma hasi. Ndavuga haro nini wabashije komeza data komeza kado komeza sinaringe gutanga ubuhamya naringe normalement bizabiba byizi y'umuntu yavuga ikintu avec les effets irreparables nkuko warutubwiye mvuga ikintu pas juste par connaissance yo kuzumva bizabiba byizi yo navuga ikintu nabayemo nivyo njebyo namubwira ko ndamubwira ko ushobora kujana n'umuntu ariko ntiwifatikanye nawe birashoboka cyane. Nabo bantu twajanye n'ubu nyine nuko bitokunda bo joininga Zoom bakavuga ngo iki kintu ni kadoha kidukuyeho bari reconnaissa twarajanye ariko nje sinifatikanyije n'ubusinzi bwabo nibyo bindi njemba mbe influencer mu buryo buri positif iyo nje banye influencer bari kuba banye influencer mu buryo buri negative. Donc nshobora kujana n'umuntu ariko nje nkamwe influencer mu buryo ibyo ngubwiye n'ibintu biri byambayo si ibintu namvugira juste devant la caméra kunda bivuga ni ikintu cyambaye ntagari devant la caméra namvugiraho ni ikintu nabaye munzi ko influence ko umuntu cyambere kugira ngo mbe influence na Aaron icyambere haro influence no shobora ku explique la bonne influence ce n'est pas d'influence ntagari ku influence umuntu avec manipulation no ku influence umuntu avec vision. Wowe ni mufite vision nziza urayinya influencer ariko uje kanya influencer
normalement sinzi nimba no kwinjira muri izi details hariho sous forme y'aba leader kuko c'est lui qui influence niwe leader ufite capacité yo influence umuntu hariho abo bita aba leader bari bureaucratique autocratique persuasif nani transformationnel charismatique aba leader rero b'influence cyane mu bintu bibi ce sont des leaders charismatiques umu leader uwinfluence uri charismatique iwaraza kukubwira ikintu nakubwira ati ku rugero nje mfite objectif n'urugero mfite yo gusambura aya makanisa kugira ngo twubake ikanisa rimwe peu importe les moyens biza gusaba nimba bisaba ngo tumene amaraso ayo maraso azomeneka ariko dushike kuri objectif yacu urumva uwo ni umu influencer umuga uri manipulateur en même temps arakwinfluencer afite byenda icyumviro cyo guhuriza abantu imbere ni byiza ariko urumva yuko hariho riske zo kuba bomena amaraso nje nkavuga ngo Bibiliya ntitubuza kujana n'umuntu Bibiliya itubuza kwifatika donc kwifatikanya n'umuntu nje niko nubyo explique Emmanuel hari icyo ubivugaho hano ni sinzatagiye ariko yarasa n'uwatakaje inzira w'ubukeya no kuvuga ngo Bibiliya ntiyanga kubana nabo sicara kubana nabo si ukuyoba ikibazo gusa ni uko woyobera mu nzira yabo ugahindura imikorere yawe myiza ugahita ugendera mu migenzereze yabo itari myiza aho niho ibyago biri ariko kugendana nabo ni ukugira ngo hagire ikintu ucera kuri wowe gihindura ubuzima bwabo cyangwa se ubugingo bwabo sinzi wenda niba twexplica muri Bibiliya hari aho Bibiliya zivuga ngo nuko nibabona imirimo yanyu myiza kandi ntibazayibona mutabana nabo muri Petero wa 2 tubana nabo umunsi ku munsi turirirwana turasangira turasohokana ariko ibikorwa dukora kuri bo iruhande rwabo niba bibona gusa bikazasabe ngo tubabwire birege bonyine bazagira umutima wo guhimbaza Imana no kuvuga ngo kubana nabo no kugira ngo tubabere igisobanuro ciza cyo kugaragaza Imana muri sinzi niba kirumvikana cyane murakoze ya Bibiliya ngo complexe nyine uko warubivuze izivuga ngo tugire ngo ingeso ziza hagati mu bapagani no ntituri kure yabo turi hagati mu bapagani exactement nanje je mpujije nawe ya hari umugani bazavuga sinzi niba ari umugani nimba hari byanditse bazavuga kandi bakunze kubikoresha cyane kandi bihanye n'ibi ngibi by'inshuti tujana nazo bakakubwira ngo bazavuga ngo mbwira inshuti zawe cyangwa mbwira abo mujana nkubwira uri mwemezanya n'ayo magambo kubera ko nimba tuvuga urugero reka dusome na Bibiliya reka maze nshake bazi reka tusubize ikibazo okay sini ngaho vuga Manuel nimba nari mbonye yavuze ngo aho ngaho ntabwo turemezanya naho bitewe n'impamvu imwe gusa nuko impamvu ituye mu mutima wawe udasa n'impamvu imbamo nuko nari ngiye kuvuga wa uranyambaye kabisa yanyambaye kubera ko imikorere y'umuntu Bibiliya hari ikintu ubundi Bibiliya izigaragaza ni ukuvuga ngo uko umuntu yakora uko ariko kose igituye muri we kizivugira gishobora kutavuga uyu munsi ariko ejo kizavuga so ni ukuvuga ngo impamvu indimo nayishira none ariko sinabirarana mu gitondo arazinduka yivugire biragoye cyane ko ikinyoma kizahinduka kuri Yesu akiri ku ngoma kandi biragoye ko kuri kuzahinduka ikinyoma kuvuga ngo hari abo Petero Yuda yavuze rimwe no kuri 4 haravuga ngo abo ngabo tuzamenya ngo baraseseye kuvuga ngo nabo bishaka inzira yabo ariko siyo nzira yari kwiriye kunyurwamo ariko avuga ko hari umusaruro wabo nuko bokera nubwo baseseye bamaze gucirwa kabisa urubanza byararangiye
siko bibiri zivuga ni ukuvuga ngo rero abaciye mu irembo rizima hari abo bazacira urubanza bataracirwa urwabo, niko bibiri zivuga ngo abakiranutse ngo bazakira abamarayika urubanza, siko kado niko bimeze papa. ni ukuvuga ngo ukuri guhari ni uku nguku, mbwira abo mujana nkubwira buri bo ntibishoboka, ahubwo mbwira impamvu ikurimo ituma ujana nabo kugira ngo nabo bamenye impamvu ikubamo. nuko jewe nzuva murakoze. Nje cyo no kongera kuri Emmanuel ni ukuvuza ibintu narengeye kuvuga. Nje sinumva tushobora kudefinisa umuntu en fonction y'umuntu bajana, kubera yuko twebwe nk'abana b'abantu iyo tureba umuntu tumurebera muri reputation, kandi iyo barebera umuntu muri reputation bamurebera muri majorité. Niba turi groupe y'abantu 10 ntibashobora kureba reputation ya kane, bazareba reputation y'abandi 9 basigaye, wa wundi umwe bakamugeneraliza. Bisigura ngo bangeneralije kuri babandi 9, ariko c'est pas textuellement siko kuri guhari. Yego. Ariko Imana igiye kureba umuntu izireba integrity, ubuntu mu mutima hahandi umuntu atoshikira. Kuko ni nayo mpamvu iyo batujudgingira umuntu kuzo tubona nk'abana abantu par reputation, abantu benshi buno tuvuga yuko atari abakristo. Ariko nimba Imana yashoboraga kureba Dawudi amaze gusambana n'umugore wa muka Uriya, akavuga ngo nguyu umuntu ufite umutima umeze nguko Imana ishaka, twebwe nk'abana abantu uwo muntu tumufata gute? Yaguye yananiranye y'intakigera. Imana yarebaga Dawudi timurebere muri ibi bintu biri physique, ikamurebera mu ma intention afite mu mutima. Niyo mpamvu rero ntushobora nje sinumva yuko kuvuga ngo ngira uwo mujana ngo ndakubwira uriwe, ico kintu sinchemezanye. Ico kintu sinchemezanye. Barandika ngo ni bibiri bivuga ko iyo ni imigani Bibiliya imigani 13 no ku murongo wa 20. Aro banzu reke kumvugiramo papa. Iyo bavuze umugani normalement iyo bavuze umugani ni proverbe, kandi iyo ikintu ari proverbe biza bisaba ko tugikura muri contexte cyanditswemo tugishire mu buzima busanzwe. C'est pas la définition yo kuvuga ngo ni kuri akivuga. Umugani ntuzuvuga ikintu nkuko ku rugero, sinogwa muvuga ngo aro ni gutyo. Iyo mbivuze mu mugani nzambicisha mu gifaransa bavyita ce sont des énigmes, nkoresha ijambo ku buryo n'ujya nambwira atabyumva byo ndari kumva undi umuntu warigiriye development. Uwo ni umugani, c'est pas textuellement kuvuga ngo nico barashaka kuvuga. Ariko sinumva yuko Aaron, reka ngweze urugero, mu nshuti zawe mwiganye mu Banyakenya cyangwa se mwigana hariya, nta mwana muzamubona na suva mukunze kuvugana ariko atameze nkuko umeze. Aho none kubera ko utameze nkuko ameze kandi cyangwa se batameze nkuko umeze kandi nico nakubwiye, ariko ngaho banzurangiza. Je numva yuko iyo iryo jambo ryanditse mu migani ntago ariyo sense iri approprié yaryo. Ego simzanze ko bidashobora kuba, no simzanze, ariko kandi hariho probabilité yuko bitoba, kuko muri twebwe hano y'abantu bamaze gufacinga izo situation kandi zitabe influence. None se nganjoza ukambwira ngo nujana ngo numbwira abo mujana ngo ndakubwira uriwe, namanitirirwa tuvuge ku rugero abahungu twakaza tujana bakazarara mu club, ndararaye muri club n'umunsi n'umwe ngo ni Bibiliya. Nakoze gato nanje nongereho nitumara nimba rukurangiza twama turangiza, amagambo ni menshi, ariko icyingenzi mugomba kumva mu buzima bwanyu ari naco Kado yatangiriye yatubwiye ejo gusobanurirwa abantu duhatubwira. Ico ni ikintu cya mbere. Hari abantu mubwira ngo inshuti zabo ngo nta kibazo ngo bashobora kujana nabo. Hari ikintu cyitwa amahirwe. Amahirwe ni ukuvuga ngo zori gushoboka yo guhindurwa, ariko kubw'impamvu runaka ntizakunda. Yo ni amahirwe, ni chance. Nuvuga ngo ni chance gusa umuntu yagiriye mu buzima bwiwe. Mwanze ijambo riri mu migani, hariho n'irindi jambo riri muri the book of Amos 3:3 azaba ngo abantu ntabwo bashobora kujana ngo mureke dusomera ngo tuze kwica ijambo. Amos 3:3 icyongereza cyo kivuga ngo two cannot walk together unless they agree. No kuvuga ngo mushobora kujana mudahuje, no kuvuga ngo ntabwo mwojana mudahuje.
uko mwovuga kose ndabizi abantu bakunda kuvuga cyane bitewe n'ubuzima babayemo. Jewe izo mpamvu mvuga naje ndavyumva. Mu 2024 nabaye muri class abantu gusa bakazabanywa inzoga n'abandi bakaza bavipinga cyane. Vaping nyine n'ingi abana bakunda gukoresha cyane. Kabari jewe muri class yacu nari nkishijwe kuvuga nyine ngo nari nkishijwe mu buryo nshobora guhaguruka nkabira ngo no, this is wrong. kandi bagakenera ngo bajane nanje, bagakenera ngo baspending time nanje, of which nizo kado yari kavuga. Ariko twege izo ntabwo arizo twanze kado, ahubwo izo twanze nuko jewe wavuze ngo dushobora kujana nabo nuvuga ngo jemba joining tujane nabo, niko kujana nabo, kurumva. Ariko wewe kuravuga ibintu bira ariko zoye numva ari bimwe. Ntabwo hariho ngo wowe ujane nabo ngo cyangwa wowe bajane nawe. Izo uvuga ngo je kujana nabo, icyo nkeneye gusobanura no kuja mu mahitamo yawe. Ariko kujana nanje no kuja mu mahitamo yanje. Kubaza ubu nyine sibyo? Noneho umaze gukizwa muri iyo age yawe, cyangwa se igihe wakirijwe nyine n'ubundi wari ufite inshuti, mwari musanzwe mujana n'ubundi sibyo? Noneho urakizwa, mwari musanzwe mutembera nimba abo baranywaga inzoga cyangwa ibyo bakoraga byose, ariko mwari inshuti. Nyuma y'uko ukijijwe wahise ubabwira ngo you guys from now sinzongera kujana namwe? Sinababwiye, ahubwo baribwiye. Bagize gute? Baribwiye bo ku giti cyabo. Ushaka kubabwiriza ukoresha iyo nzira ubaza cyangwa nozo bagana. Waruvuze gute kado? Tuvuge ku rugero ushaka nko kubabwiriza cyangwa ndiwemera ko banababwiriza. Ntabwo bokwanga yuko mbabwiriza, yuko nubundi je gukizwa ntabwo aruvuga ngo ni yindi ntare ije muri je mu buryo ndashobora kuvugisha abantu, ahubwo n'urukundo runsunikira kubavugisha cyane kurusha uko nakaza mbavugisha. Ni ukuvuga ngo ibyo yarabajije nizo nangire kumusobanurira ni ibintu bibiri bitandukanye. Je kugendana n'umunyazana uvuga ngo jewe ntarakizwa twakaza tujana dufite standards the same. Nuvuga ngo kuko yarabivuze nimba ari za nshuti bakaza bajana mu kabari bakajana nazo, ariko kubera guhinduka hari aho mugera bikaba ngombwa yuko decision zanyu ziba separated. Nuvuga ngo standards wowe ufite n'izibo bafite ziratandukanye. Ibo bagendeye mu nzira zawe niho utangira niho usanga umuntu arakwegereye utangiye kumwigisha ijambo, mutangiye no gusa uko niko gukurikira inzira zawe. Ariko jewe kumukurikira niko kuvuga ngo nari nkijijwe, ajya makuru ya dema aja mu bantu ba business cyane, amaze aba mu bintu z'agakiza. Niko kuvuga ngo kujana n'abantu nizo je nani nkeneye gusobanura. Okay. Ikindi muvuge abantu nyine, muvuge in general, mweki muravuga ngaho abantu bose no bakijwe mu buryo bafite imbaraga zo kugwanya iriya myuka yose, bakaba bofata umwanzuro ngaho. icyo mvugira nuko basa nkaho umaze gukizwa bahita gukura iyo immunity kuba utari umuntu nk'abandi, ujana na za nshuti zawe zisanzwe. Simvuze ngo mujane mu kabari, no at all. Icyo ndacyemeza kabisa, mwojana yuko of course muri society ni ivyo rero ndikuvuga. Ariko umva nimba we bakubonye wari usanga ujana nawe, nubwo bakubona mu nzira bisanzwe gusa ati mugiye mu kabari ntimugize cyane ngo sha ujana nawe abana nawe nikumeze ico gani cyo ko nawe umeze. So bigasaba ko wamushaka abandi muzamujana mu gitaramo gusa, n'umuntu utari mu gitaramo mukomeze mujane muze nk'abo abandi mu bahaye akato. So niho nagira ngo duse nk'abashiraho autorité system. Ese cyangwa se mubona nta risk ndirimo yenda kuri wewe, ubundi ushobora kuba utaraba majere neza cyangwa utaraba mire mu gakiza kubujye yenda the police bikomeza kujana yenda n'ivyo wari wamaze kwakira abo bigukuramo. Kese nda ari iyo mpamvu yavuga ngo yenda sinjana nabo. Arwarwe kwa kijambo sinzi warwe Emmanuel warugiye gusubiza. ngiye gusa n'ubitanzeho umuco kandi sinkoresha amagambo yaje, ndakoresha scriptures ibyanditse siko kugira ngo noneho tureke kuguma mu rujijo rw'ibintu. Ngiro mujana kugira uriwe niho turi siko kado.
naza nsoma iyi comment iri aha munsi ya Patrick ndakuramukiye Evangelist Patrick ngo ijambo ry'Imana n'iryo jambo naryo turaza kurigeraho ariko reka tuvuge icyo Bibiliya iri kubivugaho siko kandi kugira ngo mutaza kugira ngo wenda ko ndavuga ibintu bivuye mu mutwe kado dusomere muri Luka 6:43 twumva icyo Bibiliya bitangazaho. Luka 6:43 yego aravuga ngo kuko zanditswe ndetse no muri Matayo 7:17 kuko ari nta giti cyiza cyera imbuto mbi cyangwa igiti kibi cyera imbuto nziza, igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto komeze rekeraho ngaho gusa. So ni ukuvuga ngo groupe umuntu abarizwamo ntabwo ari igaragaza uwo ari we, ahubwo umwihariko w'umuntu niwe uza ugaragaza uwo ari we wa nyawe. Icyo kintu tucumvikaneho cyane. Groupe ndimo none siyo jewe mba jewe igenda injenyine. Groupe gusa impamvu tuba turi dusa naho turi muri groupe nuko tuba tugiye gusharingana ikidutuyemo dukeneye gusangira, ariko groupe siyo jewe. Mbwira uriwe nkubwira uwo mujana, dushobora kuba tujana n'umuntu mubi afite ikimuturiye adatunze iciza ariko akeneye iciza ko gitura muri we, rero simpinduka ikibice kandi nawe ntahinduka iciza canje, ndaguma ndi mwiza personnel aguma ari mubi personnel, ariko izo twera hanze yaho dutandukaniye nivyo sinzi niba ari turi kumwe nakumvise kabisa aho naho ndemezanya nawe 100%. Allo sinzi niba turi kumwe. Oya naje na 100% turi kumwe. Sawa none hanyuma Patrick reka dusomere ijambo yaravuzeho gatoya naryo duse n'abaritanzeho umuco mu yego. Bibiliya yo yavuze ngo kuko uko atekereza ku mutima ariko ari siko wenda sinzi niba ari igice umurongo wose ariko reka tusome. Yenda arakubwira ati ngwino ngufungurire ariko umutima wawe ntabwo uba uhuje nawe. Data ni ukuvuga ngo imitekerereze si umutima, imitekerereze ni umutwe. Akamaro k'umutima ni isoko y'ubugingo ariko si isoko y'imitekerereze. Bibiliya izivuga ngo rinda umutima wawe kandi no ibindi byose birindwa ngo kuko ari ubugingo, kuvuga ngo isoko y'ubugingo ni umutima ntabwo ari imitekerereze siko niko bimeze. Rero ico ikigutuye mu mutima ntabwo ico ikigutuye mu bitekerezo ntikizaginduka umutima, ahubwo igituye mu mutima nico kizaginduka imitekerereze. Gukomeza siko ni ukuvuga ngo rero data ikiri mu mutima ntago ikiri mu mutima kiza kigaragazwa n'ibikorwa ukora, kiza kigaragazwa n'ibyo uvuga. ko bimvikana Patrick karumva ndagira Patrick uracyari hano data. Ni ukuvuga ngo umumaro w'umutima ni ukurinda ingingo zose, ariko si uko bisha ingingo zose, kubera ko ndagweza urugero rworoshye. Ntagiye na kimwe bizigera bishoboka, ntagiye na kimwe bizigera bishoboka ko ikiganza gihumeka ikirenge kikarya, kibizabaho. Niko bimeze. Akamaro k'umutima ni ukurinda ubugingo ariko akamaro k'imitekerereze ni ugusohoza iby'umutima utunze. Murakoze. Hari ufite comment imbere yuko ndaje kuri Patrick namwumvishije cyane kandi iryo jambo ararikunda. Ubiziranyeho noneho birawanje cyane noneho uko bimeze. Iryo jambo ni umugani, nje ndahagarara ku kintu cy'umugani.
Patrick niyirebereho karanyumva Patrick nje nawe tuzatujana na Ami sibyo ariko byenda amafuti yanje siyo ya Patrick kandi twamana mfite amafuti yanje personnellement nshobora gukora ndetse Patrick akambwira ati ibyo bintu si byiza yaranabizi none se ko dutindana ejo ku rugero nzofatwa na ku makuru hano ku rugero ntanze kada bamufatiye mu nzu y'umugore byitirwe Patrick byitirwa nje personnellement bisigura ngo groupe iki dufasha nyine nabivuze mbisubiyemo idufasha kugarda reputation y'abantu barebera ariko reputation ntagari nta bantu bari bien réputé hano ariko bafite imitima mibi bakora ibintu biba ariko bakaba bien réputé bivanye n'imbaraga je mba yuko icyo iyo bijyo jambo migani baranditse ngo bakavuga ngo umuntu mujana imitima yanyize imwe aho nari kwemera ariko bavuga ngo umuntu mujana byenda ngo ingeso cyangwa ngo uramwitirirwa no icyo sinkwemeza ico umutima ushinzwe uzukorana na cerveau cyane niyo marugana azakorana cyane umutima uratekereza amartère akabitwara kuri cerveau ikareagisa et puis umuntu akakitinga bisigura ngo n'ijambo ry'Imana niko rivuga muri Matayo ibisohoka donc ibituvamo nibyo byangiriza abantu byahere mu mutima ariko ibyo tubamo ntago ari byo byangiriza abantu njewe nimba tuvuge ku rugero njana na Patrick cyangwa se njana na Aaron cyangwa na Emmanuel icyo nzosohora mu bantu kikabangiriza kizitirirwa nje nyiri kubikora tikizitirirwa fishers of men yose ngo nukwera kandi nje wagikoze sinzi Patrick yanyumva icyo kintu iryo jambo ry'imigani ntitwanze ijambo ryahometswe n'Imana n'ukuri tawo byanga gusa zicyo bita gutahura gutandukanye murakoze cyane nanje reka vuge n'ugusezeraga tuzakomeza nta kibazo reka nsezere Bibiliya yanditswe mu bice bitatu Bibiliya yanditswe mu gice cy'ubwenge mu gice cy'ubuzima busanzwe no mu gice cy'umwuka biza bigora cyane gusobanura Bibiliya ahantu h'ubwenge bwashira mu buzima busanzwe cyangwa ahantu h'ubuzima busanzwe ukashira mu mwuka biragoye cyane nuvuga ngo ibintu bitatu nizo biha bituma dukomeza gutekereza ibintu bitandukanye which zose ni correct bitewe n'ijambo mu ijambo ry'Imana buri muntu ashobora kuzana inzira ziwe n'ubuzima bwiwe yabayemo akumva yuko ari byo biri right ariko icyo je nobwira n'abandi baba dukurikirana n'abandi ba YouTube bazodukurikira hano ubanze wimenye umenye icyo ukeneye mu buzima bwawe umenye ubwire intego mu buzima bwawe numara kugira intego mu buzima bwawe ugomba kugira society ishobora kubakinga cyangwa ishobora kugufasha kugira ngo ugere ku cyo ukeneye kugeraho nabo bafashe bagere ku cyo bakeneye kugeraho ariko kiri mu nzira imwe n'icyo ukeneye kugeraho nuvuga ngo nimba wowe izawe ari iz'umuco nimba wowe icyo wifuza nyuma y'ubu bugingo ari ukwakira ubugingo bw'iteka ugomba kwirinda bivuga ngo duhunge ikibi ngo nacyo kizoduhunga duhunge Satani nawe azoduhunga twegera Imana nayo izotwegera nimba inshuti zawe zo kubera impamvu yo kwegera Satani ni byiza yuko ubahunga aho kugira ngo ujane nabo muje gusha mwese ahubwo kwikuramo ugakiza ubugingo bwawe ngaho komeza murakoze cyane vraiment ntabwo twabirangiza ubu nyine kuko ni topic nini iremereye cyane ubutaha nimubona umwanya tuzongera kandi tuganire hari uwumvise hari n'utari ku murongo ariko ejo n'ejo bundi azabyumva akagira icyo akuramo biriya abantu ijambo ry'Imana ntirizizera gupfira ubusa never igihe cyose n'ubundi uzi kubita kuri YouTube ugasanga ijambo ryabwirijwe des années mu myaka yatambutse tukagufasha wowe icyo gihe kuri wewe so niyo mpamvu rero ubutunzi Imana iba yaragushizemo bwo kugabura utange ko ntabwo ubuze ngo ninde uzabwakira muzo kuri turabashimiye gusa sinzi yenda
ushobora kuba afite ijambo rimuri ku mutima ahagendana buri munsi wagire usicya abwira bagenzi bacu badukurikiye umunota umwe ibiri ndagenda mpeza umunota umwe cyangwa ibiri ubwira icyo tubwira gusa niba utubaza ngo mureke guhunga amashi ngo maze mumusubire no Patrick sinzi ukuntu yahagaze ku ijambo ryo twavuye kujana n'inshuti ntitwavuze imitima sinzi impamvu yahagaze kandi mu kintu cy'umutima iriya niyo ashaka ngo mubanze mureke kugenda mudusobanurire abasobanura iki iwe yahagaze ku kintu cya kindi cyo kuvuga ngo nshobora kujana n'inshuti sinse nayo iwe ahagarara ku kintu cy'umutima nje natangiye nsigura Patrick ikintu cy'umutima gute donc ni ukuvuga ngo nimba ujana n'inshuti mbi directement nawe tubambi okay ko ya nshuti mbi itekereza ibiri ku mutima bibi ikabishira muri pratique nimba wijoininze ku nshuti mbi vouloir ou pas nawe uba wiswi jozi niho Patrick yahagaze none ngo kwera ko nje navuze ngo numigani none ko aravuga ngo ko nda contest ijambo ry'Imana none ntabwo nari contest ahubwo twumvanye nabi nawe nafate ubuzima busanzwe Aaron amaze kubisigura Bibiliya yanditswe mu 8:3 ibi twatuvugaho cyane twahagaze muri cadre y'ubuzima busanzwe tago twinjiye muri monde spirituel twinjiye muri cadre y'ubuzima busanzwe kuko niho abantu bose bisanga abakijijwe abari muri process yo gukizwa n'abatarakizwa bose twisanga mu buzima busanzwe noneho twatudebating ikintu turakidebatinga mu buzima busanzwe ariko nimba bishobora gukunda tugatanga reference biblique zigenda zidufasha kugira ngo abantu bumve ko ibyo twatuvuga dufite aho twatwirefera Patrick yongera nyumve kandi mbisubiyemo kandi ngiye kubivuga hari gihe kimuze usanga nko urugero ntanze ko nje nsengera nko muri Christian ugasanga nka pasteur wacu wa Christian bamuzeho reputation mbi ni urugero ntanze ni example navuze kanisa ryacu kugira simvuga igihundi yumve ko riri vize kandi wa mu pasteur byenda afite abantu ashumze turi nk'ijana siko bimeze yego uzogara ku gatuti so mushumbasho duhagarariye bisigura ko textuellement twese dukurikira izo nzira ziwe mbi kubera yuko dushumze no simeze Patrick ni muri rwego twe twabivugiye ushobora kujana n'umuntu mubi ufite intention nziza mukabana akabagoho ibyo bintu bibi byiwe no ukabagoho ibyiza byawe kuko ntushobora kuza kumbaraho ibikorwa bya pasteur wacu kandi ndikado ni muri rwego twabivugiye sinzi nimba utumvishije unsange ni box nawe zaza utaha tuganirize uko joining kabisa kandi nashizeho link hanganti anayisaba ngo yinjire tuganire atusobanurire nuko ngurana ibitekerezo ufite nacyo cyo no bivuga nubwo ari jawa watumiye ujya ico wakiriye ubukizi wewe mu mutima wawe ico wakiriye inshuti zose zaziza uwo mwahora ni inshuti azaza ari kusara ko asanga wowe ico ufite mu mutima niyo mpamvu usanga twebwe hari n'igihe n'ama eglise yacu akora amaherere umuntu yenda akoze nk'icyaha cyangwa se yakoze ikintu bumva ko atari kizima bagasa n'abamujugunye bakamuta hanze mbese ni nk'abo rukundo bamweretse kumwekrata kumuta hanze ugasanga kujya bamutaye hari undi mupasiteri nawe umufashe les mêmes personnes wirukanwa ahantu ngo yakoze icyaha afashwe n'undi nawe n'umupasiteri amufashe akamwereka urukundo ugasanga wa muntu yeza imbuto zirenze akoze imirimo itangaje kubera iki kuko twaramurebye nk'abantu turamujyaginga turamuta haza undi nawe umwegera umwe umubwira ko nubwo wakoze ibi ngibi haracyariho amahirwe kujana hanze si cyo gisubizo atora so buri muntu wese agenda abikora uko abitekereza hari n'ababikora nyine batazenda ko ari na biblique hari n'abasoma Bibiliya bakabisoma uko itanditse I mean gusoma entre les lignes ugomba gusoma nyine ko n'umwuka wera ukagusobanura icyo nyine ya Bibiliya ivuze hari uwo botenga bagasoma Bibiliya pe Bibiliya ivuga cyane gutya bakaguta hanze undi nawe bagasoma nyine ngo Bibiliya ivuga cyane bakakwiyegereza so ugomba kumenya nyine which is which nihe hazima nihe atari hazima ariko hese numva ko guta umuntu hanze aricyo gitanga igisubizo nta rukundo rumweretse mu zukuri ibyo nibyo kabisa
so reka ntange umunota umwe cyangwa ibiri umuntu atubwira icyo atekereza akaba ko ari ibiri wasomye ari ijambo rihari gufasha cyangwa se ari icyo ntabajije kandi we hari message wifuza gutanga hanyuma ubutaha nimubona umwanya tuzongera kandi tubatumire tuganire ku yindi sije twungurana ibitekerezo dufasha muri ubu buzima bwo kuja mu ijuru kaduhere kuri ninde mpera duhere kuri Aaron kabisa nimba ari ukubera ari je muto ni je nyine muhereho ariko nta kundi ngo turatangirira kuri kado ariko icya mbere ntaravuga n'ibindi ndabashimiye cyane kuba twagize kino kiganiro ni byiza cyane kandi ni iby'agaciro ibi ngibi biruta byinshi biri hano hanze ijambo maze iminsi ntasoma kandi nkunda cyane noneho ryama rihurirana n'iri jambo kadamaze kuvuga ari ijambo nkunda cyane hejuru ya Petero igihe Petero yahuye n'umuco not Petero I mean Paul igihe Paul ariwe Paulo yari Sawuli imbere igihe yahuye n'umuco ahantu yagiye mu gitaramo naraje ijambo tuganira hejuru y'ishuti ngo abantu gukizwa kuza kuja hanze yagiye hanze amaze kuba mu gicaniro izo nazo tuzobigarukaho ndabona ari nk'aho ari ibintu byaba bigenda bikururana Bibiliya naje gusanga Bibiliya uzikoresha bitewe n'ukuntu wowe ukeneye ubu nyine nkeneye kubera ukuntu usambanya ari bwiza nuko abamfata ba Jezabeli nkama mbahindura abamarayika namara nkababwira amakuru y'ubusambanyi kandi bigakunda ariko mwebwe kubera muba muzi ukuri biragoye cyane kugira ngo mbashe kubahindura kandi nkeneye naje kubabwira ukuri no babwira ukuri niko Bibiliya imeze so kuvuga ngo tuganire hejuru ya Bibiliya tuganira iminsi 5, 6, 7 tutarabona ibisubizo ijambo rya nyuma je novuga on my side hari ijambo maze ni nka quote nyine maze iminsi mpantekereza yavuga ngo you cannot enter in today's lifestyle with the old mindset ntabwo utangira ubuzima busha n'ibitekerezo za kera kugira ngo duhinduke basha nuko tugomba kugira ibitekerezo bisha yuko hariho akantu abantu bari bazanye muri no minsi umwaka ugiye gushira bakavuga ngo umwaka musha ngo jewe musha niko abantu benshi bari bavuga no mu matorero gire mwarazumvishije n'abana twakaza tujana cyane no muri Kenya niko baza I think 2023 niho bakazabivuga cyane ngo jewe mbaye musha ngizaje birahindutseho umwaka watangira abantu bagasubira mu buzima bwabo biza gusobanura ijambo rivuga ngo umwaka musha ntabwo kugira musha ahubwo wewe kuba musha niho gutangira umwaka musha no kuvuga ngo a new year doesn't make you a new person. Instead, a new person marks the beginning of a new year to your life. Ubu nyine hariho abantu bagituye muri 2022 kubera kudahindura ibitekerezo zabo. Nuvuga ngo hahiriwe uwahinduye ibitekerezo vyiwe yuko niwe wakiriye ubuzima busha. Murakoze cyane. Urakoze cyane papa. Kado. Ndatangira ngushimira n'icumviro kizima Imana igwezagire n'ukuri ibintu biba bikenewe bigenda bidufasha natwe no kugira abavandimwe kuvukana kandi nka Emmanuel kukera turamenyanye hari ibintu yavuze byanyubatse nawe na Aaron n'abandi bose badukurikirana ba Patrick bami nabonye n'undi mukobwa nimba ari Ange Imana imuhezagire nimba ari Solange nkuko nguko Jeanne yagumye kugira ama intervention ni byiza cyane ndagushimiye cyane kuri initiative wafashe ukumva wo dutumira kuko abivuze irreverent turabana ariko kandi ntidukuze cyane ariko kuba wumva yuko dutumira ukatugira confiance ukaduha platform yawe izo nazo nibyo gushimirwa hano kuri ya YouTube yabaye urwego rumwe rwo kugenda badispersa amakuru kandi nk'umuntu ufite televiziyo byende igenda icaho ibintu byubaka sometimes utegerezwe kwicara ukagira nk'imbungenge zo kuvuga ngo bano bana ntumiye buvuga ibintu hano discredita muri community. Imana igweze umugisha rero kuba wafashe initiative bivuye ku mutima ndagushimira. Nje ijambo no partage abantu bose badukurikirana uhereye kuri aba turi kumwe nanje ari ijambo rimazemo iminsi riri muri Matayo 3:8 ni ijambo ryavuzwe na Yohana umubatize rivuga ngo nuko rero ngo twere imbuto zikwiriye abihanye. Ryo ni ijambo rimazemo igihe twere imbuto zikwiriye abihanye.
donc ni ngo kuvuga ngo tugire itandukaniro ry'ubuzima bwacu bwa kera n'ubuzima bushasha. Iryo jambo Imana irabatahuze cyane. Hama nka suggestion cyo notanga ufite content nziza uzorebe content next nibikunda tukongera tukagira icyizere tuzoganire noneho twavuye ku buzima bw'umusore wubaha Imana, ubuzima bw'umusore mu buzima bunezeza Imana, noneho tuganirire rero n'abantu swadiza abantu dukijijwe, niki gituma abantu babivamo ko byenda ari byiza ari ubuhungiro bavuga ngo nidukora gutya tuzogira gutya, niki gituma abantu babivamo, ni ukubera iki tutera imbuto nk'abakirisitu, ni ukubera iki nta transformation tubaho. Iyo nayo ni suggestion interesse igenda ifasha uhereye ku bana n'abantu bakuze. Hama indi suggestion ndangiza uzozuheza n'abana plateforme zo kuganira ku bintu bya education, kuko la plupart hano avec les observations maze kugira jeunesse yacu ni abantu bake usanga bakomeza ibintu by'ishuri. Ibyo rero ni ibintu nazo bitegerezwa kugira dutegerezwa kugira amadeba yabyo kugira ngo na wa wundi wumva yuko ashobora kuba influence na mukuru we kutari kurikira amenye importance yo kuja ku ishuri. Ibyo ni ibintu mu mutwara nza numva n'akanya gato hano ubona ahantu ari cyo kintu nuvuga cyonyine namara nkicara. Mwe mu mufite ama YouTube channel urumva mu buryo bwiza bwo kugenda mumenyekanisha amakuru. Iyo niyo cyari suhe yanje. Ndangiza ndasaba abantu bose kabisa basutene iyo televiziyo bagire subscribe, like na share. Murakoze cyane. Asante sana. Emmanuel. Nukuri duciye bugufi cyane. Kwakira invitation muri iki gihe n'ibintu bisa n'ibigoye, ariko turabibashimiye cyane. Imana y'ijuru ibagirire neza. Twebwe uku kado ntacu ubona yotanga, Aroni ntacu ubona, ariko Imana iguha umugisha, kuko nabonye amasheni y'ubu nyine gusa ku isi iteye, bakurikiye iterambere kuruta gukurikira Imana iteza iterambere. Ariko ndabigushimiye bivuye ku ndiba y'umutima. Imana ikugirire neza kandi atari wowe gusa n'abawe bose. Kado Imana iguheza umugisha data. Murakoze cyane. Iyo umuntu wamwunguyeho aba akubereye mwarimu mwiza nungutse, kandi bitewe nuko ngira amatsiko menshi turavana namwe nongera ngende ntangire numve kugira ngo naje ngira ivyo nandika. Aroni Grafrere ndagushimiye. Imana iguhe kandi dukwiye bugufi rwose. Gusa ijambo riri gusa n'iri kunkubita mu mutima kumva ko rinesheje cyane n'ubu nyine ngiri gutekerezaho, ni ijambo Yohana yanditse 8:32. Aravuga ngo namwe uko natwe ko turabwirwa aya makuru, ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ni ukuvuga ngo isi yacu ibaswe nuko itazi ukuri, ariko umunsi yakiriye habe n'ubu nyine hagize umuntu wemera ukuri no kwama baturwa. Rero dusaba abakristo ubu nyine no gusabisha bavandimwe, amasheni yose ni meza, ariko aba meza bitewe n'icura rikiye. Iyo ukeneye cyane kunguka mu bwenge, tuzi ukurikiza ibyatakaje ubwenge, tuzi ukurikiza bene izi nzira. Muyoboke abakeneye ko mwunguka ubundi buzima kuruta gukurikira gutakaza ubuzima bw'iteka. Ko ndabwira abakristo bene data baze naratangaye gukanda kuri subscribe si ikintu kiza gitekereza kubitekerezaho cyane, ni ikintu gitakiza kiza ugakanda ku kandi n'inzogera ukabona amateraniro yose.
none wowe uri buze kukireba twavuye hano ubikorana umutima mwiza ubikunze ubinezererewe wumve ko ari umugisha ugabanye tubikore kuko Imana ibaho umugisha mwagize neza kandi Imana ibarinda aho muri kose turabishimiye. murakoze vraiment Arone nuko agiye nagira sininde ubwiye aracahari ndahari so ndabashimiye nanje Imana ibaho umugisha mutuka sivye gusa Arone niwe nzi ariko aba bagabo bandi simbazi kado namu bifuza kumutumira maze kubona ikiganiro kimwe yakoranye n'abana nongera kumubona abwiriza muri Christian umutima urambwira ngo uyu mwana agomba gushaka uyu mwana ari kuri umugabo n'ibisanzwe nta kibazo nukore ngomba gushaka nimero ziwe tureba ari umupasiteri mu Rwanda naratangaye kandi ndumirwa vuba ubu nyine asigaye akora ibintu by'amashowbiz byabindi nyine ahandi uja live cyangwa se uploading ikiganiro mu isaha imwe 100,000 bikaba birakirebye noneho baramubashije ngo se kubera iki mbere ko iyi chaîne yawe baza kubwiriza kuki wahinduye content aravuga ngo yazaga abwiriza akabura abamukurikira urumva yazaga abwiriza akagira views nkeya akabura audience akabura audience ngo noneho asigaye areba aho byacitse abatandukanye n'abagabo n'abagore aho byacitse nyine nawe murabibona ibindi bicicikana ya makuru abantu bose ubona bagenda bashakisha yabikora bakabona views ibihumbi n'ibihumbi so kujya ntabwo ubutanzi iki kurimo ubushatse ubutanzi cy'abantu bakeneye ariko iki kurimo ugitangane utitaye ngo ninde ushakira cyakwakirwa n'umwe cyakwakirwa na babiri that's it ariko iyo usavuze ngo reka ntange icyo bakeneye bizarangira udatanze icyo ufite so muzo kuri ndabashimiye Imana ibaho umugisha igihe cyose ubonye amahirwe uzutanga icyo ufite nanje ubutumwa natanga ijambo rimwe gusa yimbamo ni ukuvuga ngo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda that's it nimba utakwigambirira ibibi nimba utakwigamba wenyine tiwagamba mugenzi wawe so uzoyibwira ko uzoyifuza ko abantu bakugirira nyine nawe bigirira abandi kuri ndabashimiye urongera kandi bavugishe nimuzabona umwanya amasije mugenzi wacu yaratanze kado ni amahoro ya Nyagasani si ngombwa ngo ariko utanga sije icyo wumva gusa wowe ukumva nosangiza bano bantu kino kindi kandi burya ikintu kizakuzamo inshuro ya mbere inshuro ya kabiri ubu butumwa ntabwo ari ubwawe ibyo ubize burya ntabwo ari ibyawe ni iby'abandi ni iby'abandi rero uzarebe iyi telefone yanjye irimo asigayemo kuri charge iri kwerekana ko ari umutuku ikeneye gucaginga kandi ntabwo yakwicaginga yonyine ikeneye ikindi kintu ni connectaho ikongera kandi kuzura hari umuntu muri we wayishiwe bateri yiwe yarangiye akeneye kuba connected ahandi hantu kandi aho hantu ni kuri wewe iyo connection ni kuri wowe ikuvemo imujiro yongere kandi yuzure so niko tubayeho ubu ngubu umugenzi wacu ari muri Amerika ariko karatugaburira ubu nyine so nicyo bivuze ofete uvuga ngo mu buzima bwanje hari aho bateri yari yarangiye nongera kandi kuganira nawe ikongera kandi ikazamuka
noneho byarangira ukamara iminsi ngaho utekereza kuri ya magambo wabwiwe, mukongera mugakora ikindi kiganiro, bikaba buri buzima bwa buri munsi muri ya free time yawe. So numva bizaba ari byiza kandi bizadufasha muri ubu buzima, cyane cyane nk'abana nyine bataba, hari ushobora guhita joininga kubera wowe bakuzi kajya ku byo kadahavuga. So mugatangira mugachatinga ugasanga wamushize inbox wa mugani w'abambere akinjira mu byo atarazi ko ubuvunjiremo. So muzo kuri ndabashimiye, tubone umwanya tuzongera kandi tuganire, ariko kuri ubu nyine Imana y'umugisha muzo kuri abadukurikiye namwe mwumvise amagambo twavugiye aha ngaha, mugende muyatekerezeho, nimba hari aho wagabanukiwe wongere kandi ugaruke, haracyariho umwanya, haracyariho amahirwe ko igiti iyo gitema cyongera kigashibuka. Nimba hari aho wateshutse, nimba hari aho wagenze nabi, ntabwo biraba late. So uzongere kandi ugaruke, Imana iragutegera amaboko, Imana iragukunda. Ushobora kuba waratawe n'abantu barakuvuze amagambo mabi, nawe ukiyanga, wongere kandi ugaruke. So muzi kuri ndabashimiye bene data, reka dusabe Evangeliste Emmanuel adusengere. Hari ushobora kuba yatwumvise arwaye, Imana imukize, wagize ikibazo runaka cy'umubiri cyangwa se cyo mu buryo bw'umwuka, isengesho zarigenda rikimugeraho tutazi. Hanyuma n'amagambo twavugiye aha ngaha yongera penetre mu mitima y'abantu bayumvise, agira ingaruka, habe resultat, habe nyine ingaruka z'amagambo umuntu yumvise, ariko mu buryo buri positif. Karibu mwene data. Reka dusenge isengesho ryo kwizera kugira ngo Imana igende ikore ibyo ishaka. Mana uri mwiza, mbere n'inyuma ntawe usa nawe, uri umuco utegerwaho na buri wese. Tugushimiye kubw'uyu mwanya mwiza watanze kugira ngo twunguke iby'ubwami bwawe nawe, uhabwe icyubahiro muri byose. Turagusaba kugira ngo bene ubu bwoko bw'ubwiza bwawe bwagaragaye uyu munsi nawe bugere mu mitima y'abakunyotewe. Niko Matayo yanditse 13 aravuga ngo hari umubibyi wasohoye imbuto, ngo akeneye kuzibiba, akeneye kuzitera, ariko arizo Satani yanyaze, arizo zitameze muri we. Ariko kubera ko wowe uri nyiri bisarurwa kandi uzi gusarura, ukabiba neza, ukabagarira neza, turakwinginga kugira ngo iri jambo ryawe, ubu buzima bw'umusore bw'ukuntu yo kubahisha abantu, umwungura ubundi bwenge bwo kuba mu buzima bwo kukuramya no kuguhimbaza bwa misi yose, bwa principale za buri munsi. Uri kuvugane n'imitima yabo, ijambo ryawe niko ryarimbwira ngo mbese bazumva bate ngo batarabwiwe, ngo mbese bazabwirwa bate. Mana, ntago bizoshoboka yuko umuntu yo kumenya atagize icyo yakungutseho, ugira icyo ubunguraho kugira ngo bakunguke. Mana, kandi ureke imitima yawe ibonane nawe muri iri joro, aho baryamye ubaganirize, aho bagenda ubaganirize. Mana, imitima yawe ihumurirwe n'ijambo ryawe, bahumurirwe nawe kandi bigishwe nawe, batozwe nawe kandi babonane nawe, kubera ko ari wowe data wa twese. Uri data uturimo, uri data ubarimo, uri data w'ibihe bidashira, uri data utazuhinduka, uko wari uri kera kose, n'uyu munsi ni kuri, ejo ni kuzaburi, kandi n'iteka ryose uzaba uracari data wa twese. Ngahe komeza ukore bene ubu bwoko bw'ubwiza bwawe mu mitima yacu. Dore tugiye gutandukana ku buryo bw'umubiri, turagusaba kugira ngo ugumane natwe, kuko turi isi yose kandi ugera muri bose igihe cyose ubishakiye. Ijambo ryawe niko rijya rimbwira mu Byashuwe 3:20 ngo mpagaze ku rugi konda ku Mana. Dukeneye imitima yuko ikingurwa n'ayo marembo y'ijwi ryawe gusa. Nawe abakumva bakingure, babohoke, ibyari bibaremereye bikubitwe hasi, ubwiza bwawe n'amashimwe yawe bizamurwe bivumura neza. Tukuberetse abarwayi ubagirire neza, abafashwe n'ibihe
wibagobotora mu Mana kugira ngo bagubwe neza bakwishimire. Niko Yakobo yanditse aravuga ngo ni ibyishimo rwose ngo nuko bavandimwe bitugubwa bituma n'ibitugerageza bitari bibi. Imana ibitugerageza n'ibitugeraho utube hafi, intambara nizitugeraho utube hafi, indwara niziterera hejuru utube hafi, ariko n'ibyishimo navyo nibishika utwibutse yuko ijambo ryawe rijya rivuga ngo bibaho byose ngo duhore dushima kuko aribyo Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Turagushimiye Imana kandi turaguhimbaje muri byose, izina ryawe rikomeze rishimwe hejuru none n'iteka ryose, amen. Imana ibaho umugisha abavandimwe, ndabakunda cyane. Murakoze cyane, mugire ijoro ryiza naho butari. Yego namwe cyane. Yego.